Times of Mizoram clear tu te chibai voin hi July ni khat ania Manipur lam chanchin le Uniform Civil Code chungchang news commentary kan ngai thlau don nia Kuki huai tu mi pani telaka thubuai siam ani The Wire interview kal tlangin karan thapar chuan tlang mi te dikna tamtak hai chuak thina Manipur buai nu hian The Wire media le karan thapar hrim hi kan ngai na thar hle ni in alang chuti line karan thapar interview kan mu Wilson L Hang Sing le Mary Grace Zote chu Imphal East District a case siam sak an ni a district court chuan tribal leaders pani te kona ati chuak don mek nia soi ane June ni som thum ni min khan Imphal East court chuan defamation case hi Kuki Leader mi pani telaka hian a register ane P Mary Grace Zo hi Kuki Women's Forum Delhi NCR convener ni in Pu Wilson L Hang Sing hi Kuki People's Alliance co-founder le general secretary ani The Wire interviewer Anthu Soiteka Meitei ten anhel hle a Meitei social worker inti pakhat Lorembam cha Somerendro chuan anlaka thubuai athe luta Lorembam chuan heng Kuki huai tu pani te hian Manipur boina kalmek chungchang thudik lo tamtak anthe darni in apu Chief Judicial Magistrate Imphal East District chuan thubuai siam tu le witness te statement ala a Court of Criminal Procedure Section 200 angin CJM Asem Taruna Kumari Devi chuan thutlinga apoma under Section 153A of 200 5051 le 120 BIPC hnuaya in huat na thu thedar thubuai siamsak anni Lorembam chuan El Hang Sing le Mary Grace te hian Manipur boina kha meitei mi puite cho chwa angin an soya Arambai tengol le meitei lipun te chu state sarkar in athlopa Kuki zomi martelaka chin suatna ankal pui ti in an soini in thubai siam tu chuan asoi Lorembam chuan court chu accused pani te mobile phones po lak saka an call record le detail te enfia sakturin angen bok court chuan hei hi inquiry akal huna atu le poimo huna alangai to don thu CJM chuan asoi P Mary Grace Zo chuan ti hian The Hindu ashila court in summon order min pek ma low comment chu adik lawang ati a The Hindu in puhang singbia katuma call a pick up lo nia soi ani Kuki zomi marte po hetiang thila hian kan truan amuang hle thina apoi khop mai meitei lipun ho tupa Pramod Singh interview kha kan huveka khatiang zat in huat na tongkam le Kuki te bei antum dan te asoi hnuwa po voin thlengin tu main thubuai engma kan siam sak ve lo ni om takania naktuk lama tal chuan thubuai alaka hian aum man bei sei phot tiang Manipura security strategy thar man ani don ta Jun ni som ni pakwa khan tharum thona achwa le awangin mi pathum lain nunna anchan le ta a hei hian security force ten strategy thar an man angai zia atilang Harothel Kangpokpui district boina kha meitei mi puiten Kuki te in hal antum wanga khleng ani a meitei civilian pani anthia mi thiruang la turin leima khung police te chu Harothela anwakala tlaidarli le achan ve vela police constable pakhat chu angonga anron ka pa amhuna athinghal ani police constable hi lenglam dimngel kumsomli pasarmi chai gojang khwa cycle police station huam chungami ani Kangpokpi police station ruang hi an la phaya inspector H Kipgen OC hovin gan salute an hlana Kuki tlomngai pol sang tenen ruang hi an thla ani Manipura hian Assam Rifles BSF Indian Army CRPF SSB le ITDP te an oma anvain sipai singli an tlingtre pani security force te muntina aninom polveka mo phurna latubik anom lowa wangin in rinton nale in thladana aom thaya antam anghu hian ven him na hi an thok thatok lo deu ni in alang bok tuna chuan strategy thar Kuldip Singan man atum to a force pakhat in district pakhat zel an enkol to dona entirnan Kangpokpi district Assam Rifles anom chuan Imphal East BSF te an omanga chutiang zelin district pakhat an pumbil zel to don ani
he thil hian nasatakin ven himna ati chak dona force tin hian mingchhe le chak lo ni an hlau to dona in thada athiang to don lo amaro chu Manipur State Force Commando Police le IRB te online rol vezel tho chuan chuti vakin asot lo theibok Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan Rahul Gandhi jin chungchang ti hian asoya Rahul Gandhi an Manipur atlo wang hian Manipur boina aziam phadon lowa nikhat chunga media lwa khat tumwang mayani ati Political party hwai tuin Manipur atlo hi India ram ta na tangkai tura omlova meitei le kuki ten political advantage lolak andu lo ve a central le state sarkarin ma ala renga hetiang thil lo ti hi ahun lo Himanta chuan ati athurima Union Home Minister le ama Himanta neda convener ni bokin antlo to a eng mason nange an thlen bik soitur kan thelowang Rahul Gandhi jin boruak ero adanga achingfel theitu ani lowa thunei na pek ani heklo better late than never Prime Minister berpoint atlo du lolaya party roi tu pakhat ve mai thahnem ngai na le Manipur din hun avezia ati lan na hi mipuin an ngai sang shrim Himanta chuan voin July ni khat khan Manipur chu nun phungpang ngaya alet meka chorkar khat emo nisom chungin mason na lian tak aum to ang ati heti lai hian Manipur State BJP President A Sarda Devi chuan sarkar masa thilti wanga Manipur hi buaimek ani ti in kumruk liam ta Congress sarkar kha alapu tahrama ibobi sarkar khan ti swal tam tak anaya amaro chu biren hi kumruk lai a chief minister to a biren hian tuntum boina hi ibobi sarkar amo pu theilowang boina chu engwang point a thleng thaya sarkar mekin athunun tur ani mason na aum ang angte rorel lai sarkarin mingthatna a hui vek thina boina tepo sarkar kuta ani a rorel lai sarkar mo liaw ani nimin biren sing le apol telem chankha soizu yetan po atlak lo anep lutuk benarte anlo print man vekania engkim kha ruam han lok sa vek ti achianga political drama apo atual cherkut chhuak tlat Rahul Gandhi khan political comment engma siam lovin New Delhi athleng thaya remna siam atum het zia alang Manipur boina heti zong hian ilo thlir ve nga yem July ni khat voin khan Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi chuan Parliament session huntur apuanga Modi sarkar chuan July ni som ni atangin Parliament monsoon session tran atuma August ni som pakhat thleng a o ang tuntum session a hian Uniform Civil Code UCC chu BJP sarkar in pharngei atum dona Parliament session hi boruak asang don hle ni in alang Manipur boina omlota se Uniform Civil Code wangin protest tamtak a ngeyang tin nunna chanan ombel reng lai hian Uniform Civil Code hian news headlines alwa tak theilowa Manipur boina hian rampum alwa khata tribal le Christian ten UCC kan buai puiman lo ni berin alang BJP sarkar hi aswal khopa UCC boruakin India ram alwa khat lo nan Manipur boina hi achel khotlai ri ni in angai theibok India rama mithiam rualten UCC hi man alapoi mo lova athabok lo anti nuwa man luital tumin RSS BJP sarkar chuan ma ala a diktak chuan Uniform Civil Code hian engtenge ahuam tel don RSS BJP le Modi in arwat law commission te chawit an thria ani Modi sarkar masa po khan UCC hi pass alo tum to a amaro chu law commission som ni pakhat na khan kumsang ni som pariat khan a report som pangana ti hian azia ka Uniform Civil Code hi kanma mo lova apoimo heklo UCC in tuna family law te hi mipale meichia te intluk tlanjok thainan siam thani jok se ti in rotna sarkara athen ani law commission som ni pakhat na chu antram atopa November ni sari sang ni som pariat khan Modi sarkar chuan law commission som ni pani na asiam le ngala Karnataka High Court Chief Justice Louis Rituras Awasthi chu chairman ani law commission hi kumthum tram ani a Modi sarkar chuan tuna law commission som ni pani na hi kumsang ni som ni pali August ni som thum pakhat thleng antram apot sei to a kumthum lai hun pek bel anni
Modi sarkar in hindukul mukte arwat ange in law commission som ni panhi na chuan uniform system hi India in amamo anron tita a Jun ni som pali khan UCC chungchang ngai dan le rot na law commission a thlen thei ani thu law commission chuan apuanga July ni som pathum thleng hun an hongani BJP RSS agenda kan riat thailo nan law commission som ni panhi na chuan uniform civil code draft bill hi ati chuak du lova engdan nge aom tipo chwa lovin ngai dan rot na le soisel na hun an honga avan doi thak tak zet soisel du po ni ila engdan nge achunga aom kan threlova soisel ngai na po aom ri lo UCC hi soisel emo thlop du po ni ila achunga omte engma kan threlova a copy hrim hi anti chuak lo chuwangin kan rot na le ngai dan ta hi BJP sarkar hian aeng to don lo ti achianga law commission hian a hming maya mipui ngai dan lakhom ani law commission chairman awas thi chuan Jun ni som pasari thleng khan kar ni chung lekin law commissioner CC chungchang le kha nuai ria le singkwa alut thu atar langa an chair vek don lo ti po achiang thokhat le India dan pui article somli palina chuan directive principles of state policy chungchang asoya state sarkar in uniform civil code hi abo zui turani ati a article somthum pasarina directive principles tai sarkar policy khalngil tu ani a code point akengko thailo ati UCC chungchang hi constitution drafting committee te khan ansoi ho na sa BR Ambedkar khan ti hian asoya India mi puite dan pakhat hnuaya om theina UCC hi atha amaro chu constitution endik tu constituent assembly tengai dan ain anglo na sa hle a chuwangin sarkar le mi puite du thlanna ani ati constituent assembly a ti hian Ambedkaran asoya sarkar lo lom zel turten dan an siam thaya chu dan chu azom du tan declaration mangin anzo manga atir chuan voluntary ani turani constituent assembly a kathian te hlau thon hi ti bo ka du ani ati chuwangin uniform civil code hi fundamental rights nilovin directive principles of state policy huanga da ani a fundamental rights omzia chu India khwale tuiten angkhata chanvo dikna zalenna kan nei te hi ani midum le mihang muslim le hindu tribal le generala danglamna aom lova India rama mi zongjong te tan ani directive principles ero sarkarin dan asiam huna azom tur dante ani thung fundamental rights bo chiat na hi dan manga hrem thei ani a directive principles bo chiat na ero hrem thei ani lova code point ro rel thei lo uniform civil code chu enge ni UCC hian in nei in then ro in sem falak ro in hlan chungchang te India mi pui dan pakhat hnuaya min khung vek atumani kan hnam dan te abo to anga Hindu dan angin nupui pasal kan nei to anga mithi song bol dan thlengin ahong thaya chu ero adan chiar tur om miau lo wangin riat vanisu one nation India one ration Mizoram aluten ration an la theito one identity Aadhaar card kan nei vek one language Hindi kan lamang vek don one law UCC buai pui me kani one religion Hindu sa khodan zom heng te hi kan hmu to tele kan mabak te ani a ka system po hi ngai to om tak ani mek dan pakhat hnuaya kanom vek thayani ngat chuan tribal quota emo schedule tribe te kan nei reng don lo UCC dodal na lam han soila NDA thopui NPP president Meghalaya chief minister nibok Conrad Sangma chuan uniform civil code hi India ram in ha na le adin chan kaltat ani ti in nemin June ni som thum khan huaisen takin asoi tamau mayani Mizoram home minister Lal Chamlia na point UCC hi Mizorama man ani lowang ti in remnani lomna kaitum khwa asoi India ram North East state le state then khat ta hi India dan pui article 371 noya din le laklu anni a state assembly in apas phot lo chuan central sarkar in adu du in dan azam sak thailoni Mizoram hi article 371 z noya Mizo customary law culture le sakhwate ahum himsaka amaro chu BJP sarkar hnuaya hian India constitution hum himna hi paljut ani fawa Jammu and Kashmir hum himna article 370 kha khonge aom tak
ti ngai twain UCC hi kan hmang don lo ti ngot chi ani lo Sikima chuan Joint Action Committee dinin state sarkar hmalak na amuan ema wangin Law Commission hena rotna thlen thuai antuma July ni naktu khian symposium buat sayan tuma chipchiar takin an soi ho don ani Joint Action Committee President Pasang Serpa chuan Law Commission hena thuron kan thlen lo chuan tribal namdan te abo thei dona UCC hnuaya hian Sikkim tribal namsom pani ten tribal ni na kan lo thei don ani ati Sikkim po hi article 371F hnuaya humhim na pek ani a engchen nge guarantee om don BJP RSS te du dan ani to mai Nagaland po UCC hian soi a hlo hle a Nagaland Transparency Public Rights Advocacy and Direct Action Organization chuan June ni som thum khan warning ati chhuaka Nagaland Legislative Assembly sompali na hian BJP Central Sarkar nor na wanga Uniform Civil Code an pompuyani chuan natakin kan changle dona Nagaland MLA te zongsong chen na in kan halvek don anti India rama religious minority lianber Muslim te chunga thunai na sangber nei tu All India Muslim Personal Law Board chuan Law Commissioner an ngai dan khen antuma Muslim te chau ni lowin minority le tribal te anghong na he don anti sikhnam te po an hlau thonga UCC hi engtikong po no langai minority le tribal te anghong na hle don chuwangin kandu lo burmayani ti in Shiromani Gurdwara Parbandak Committee siksa khopol lian ber ho tu Harjinder Singh Dami chuan asoi Parliament session lo om tura Uniform Civil Code hi tharnge yan tuma Lok Sabha le Rajya Sabha a BJP hian majority chiang takin anaya chuwangin Central Sarkara hi chuan tu main kandang thei to lovanga State Sarkar huai sente ero in andang thei dona chu ero sumalei thailo State Sarkar te chau an ni ang